Ole, các channel welcome back. Oh, going to FZS HYBRID thì kan khaldon mania kan alon chaka katel ta kha khalchin tura request ta kha omnola kan khalchin anga kan soivel chin don itu na hen Yamaha showroom ma kan no mai moi turu khop ma he Yamaha showroom ania helai ti hen bike ngal tak mai dinga R3 khane oh hei aman kha niam to a hei hinwai khat line aman kha atla niam to tuna hian chuan MTO3 te poron thleng le don ni chu chuan hela hian kan kal thok thonga hei hi aman tlom jok ka test tur man tlom jok khan ta hei hi amoi ka tere khop me hei noi khat le singa ania klai po hin om boka hei po hin oh hei hi hybrid thau jok kha te song o okay chuan apoi mo ma sabera chu hei lai kan hunga full color TFT display ron ni tota ron color vek to ni chuan helai hian hei silent start ani boka silent start ani anga chuan heta hian automatic start na a hemi hi traffic jama kan dina i second nga vel kan din chuan automatic in off a kan resa tlan le theng chi kha chuan ating ki po hi hemi V3i khan ron te shet to boka ong po chani se a khala no mem ti ve kha ante zoni ava smooth ve RPM indicator ko van moi wow na rap kan kal potang ani wa boss pit tuna hian Thansanga and Sons Yamaha Ramhlun kan nom meka toite kan khal chinang feeling ma saber chu kalunga vati leng ve chu bike chu FZ hi sang ni le pariat khan ka nei ve to a khati lai khan sing ruk le sang man ania alatlom khop me a tuna chuan hei hi nuai khat le sing ruk le sang ruk le somriat vel ni to hei aman karon tar la nang hi cha FZ hi bike khal nuam takania alo la ni reng ani hi tun thleng hian mo a khala nuam ani FZ chu chuanin hemi bike bi khi ka feel deuh hlek chu ama ai khan tlemin aron pa ta jok riau me a thom vel hi a thom hi ron nei sho ta riau me a zia mel ta phian mai test tum na hi ava han ni khwal over traffic pa jam na sa ve okay tán sầu rễ con đùm bầu đỡ rất cả đây tán sấy rễ feel sầu vía về aso hi anam adam dub lâu rất này mà sẽ kha ani dan tur phung ani rất van jam nó sẽ về traffic nó tí mình nghe van jam nó sẽ về he bike hi ama kan nei tir ai kha chona ran chang kang to khop me hybrid aron ni le nga la hei hybrid kan ti hi chu atlang puin thil in trom thei ang chi mo hei kal khat lo tin ang ani deuh mai ta om zia chuan petrol le electric ron kal kop thei ti nang deuh kha ni chuan he bike po hi scooter ka thil scooty ka test ngu lo tu lai chu he bike po hi om zia chuan in aron hybrid ta hybrid kan ti chuan ama hi electric hi aron telani electric hi anin tlem chete ron pui ve a hemi a horsepower vela hian a acceleration ni berang chumo aron pot kal tu ni ber chu ta khanin khami a petrol zong mang lo khan electric hi aron pol tel ve ta khanin a petrol he lo dana khanin aron pui ve ni chu
chu chuan kong tam taka petrol mileage chi aron ti thani Yamaha Bike hi hemi an mani company hrim hi mileage a hian an lar em a mileage ti ta kha kan lo hriat thiam lo takin petrol a na zong petrol a zat ina ni deuh me a atiang han alo he lo thei em a Yamaha product ho hi amai ro chu real life tak taka an han test chuan he bike hi I vai ho test kha ka en ve a han re vak an han ti vak khanin liter khatin kilometer som li le ti bor thovel chu tlan ve thau ni chu e chu phai phe a mo chu anita ani na pa nga chuan a he lo ve pa ngai thau ti da ni chu mo berana chu wang chuan petrol he lo khal nuam si du chuan he bike hi I lo bel cheng ve don he ti kha ran soi tua ti hemi ake ran man po hi ka feel viau ni mana aron chuati ra kan nei laia ka feeling ang tho kha kala nei a chan chu ake lian hianin kong kwal te heng tiang corner lak hi atin wom khat mai ni chu simhui a ha kan tlan na sa thei khop me kan nei lai khanin simhui kong vel an ron hon tir vel khania ke chom kha tha ha kan ti thei lu tuwa kan tu thei lo mo te kha kan ti thin ni mo kong kwal hang kan han tlan kwala kong sir tui hok te kha kan hak bor zel ni kan corner lak ha mo tiang ve hang kan khal ve thin ani chu nuam ve thei khop mai FZ chan chin ani chu ka bike kha hey tuna ka tala nang he kan kap sing piet me a sing deuh piet a un lai ka nal ve tak mai kha ni ma se tu na chon alo nal to vak lo ni sing deuh piet ka mo chuan kan chuk thla zel anga 360 camera hi atlang ti ka hlau ril ru deuh box ya a bike build hi FZ hi kami ama saber FZ16 FG ni lo FZ nia ngading FG hi non ti thin soi lok chu kan hau lok teng chu FZ ania FZ po ti ula kala thiam so ka FG hi non ti le atlat ABCD FG mak ke ka ti ti to su khong ai takin FZ an lawa FZ po ti the tho FZ ni chu automatic in aroing off the day many ka khat lai kha kan ref la zo clutch kan met kluma tlan le thei ngal ateng te kha tangkai verio petrol save nan hian kan lo off thei hil thin box ya tam taka hian ate kha tangkai ve zek ani kho pui chunga khal anwam do na he bike chu anon siam dan trim a po hian cc hi 150 chua ama hi air cool ani boka ama shim hi adama putluang te kan timaya kan thian pa tho hi FZ hi la neya ani hi ka fakna deuh chu kolrei to khop maya Mizoram hi afang kwal thin ni a bike in mo athar leina dur chu nei viau thong amai ro chu FZ khala du ngar ni achan chu khal anwam ti ni putluang te hi englote so ta phong pui tlang te po ava up down thin ni mo va le lang zak mai kha tem va khan ala mang ani wa zam na sa ve traffic ki ngati nge ngoro ka pe lo tiang chuan ka let le mai tiang traffic ka zam na sa luwa ka hel le mai ang ka pe lo traffic jam kara block ke chu ti tui thei lo a soi tu rang te kan thei hil thin chu wang chuan in kwa le la chal tang lama kal le de ang voin hi constable exam an loma so lai son ati zam khop maya amai ro chu bong kon so nge zam na san ka shelova kwa leng junction shim hi zam vek mai ni mala chuanin soi chho zelang mani khanin ka soi thawa ka lo soi mai dewa hey Yamaha hi complain Yamaha yang complain ne walo oma an company big an product a hian parts vela hian complain lo tam comment sama te pokha ni ron soina sa ti ka sia chuan mani khan Yamaha ho tu te ne kan ti ho a dinar kan ne ya enge thil eng mani ha kan soi ho ni confidential khop me a soi kha an rem ti vak lo a chuan kan ti ho a eng mo kan soi ho a
an thil ron ti ber pakhata kha chu eng lo ania parts Yamaha hi parts lama khanin problema oma wangin tuna an ma ni parts siam tu a vendor hi an thak ani chu ama khan India ramami India mi temo India company kha an siam ti thina hei cable ti me meng chi te brake pad an yang cheng po aka an quality kha lo chedeu la kha mi puin complain an tam lu tuka em brake pad ti vel chat ma ti ang reng neu kha chuan khami ni wang khanin tuna hianin Indonesia tangin asiam tu company an cha chho Yamaha India hian an ma ni factory bula an bunanga chuan parts reng po ama aina tlo to zok don ani ti kha mi puite an shil du chuan tuna hian an ti tran mek to tuna an product thar ho mania ka scooter te sangchi te po kha hi anon siam traffic to ni in problem in soyang chi ama khu ruk tiang chi te neu eng moni kha a brake cable chat ma ti te kha om to don lo ni ti kha mi puite an assure du ni chumo chu chon soi dua kha ron soi le sim sim ma kong ngai an kal le top mai a he ho le mai tum mangin an vlog pui thei lo ni hey a bike sim sim hi a khala shom lo em ma kan zu kun du lo a thui deu pot lan do ni la anom don ni chuan a suspension an ron da na po hi tle matlan chak pui do han on pui deuh ngam tur khan ron da ve sim sim a hey khau lu tuk si lo nem lu tuk si lo in ron da ni chumo ni na taka chun he bike chu kan ria tur chu an ron sian dan purpose hi commuter ani pakhata chu wang chuan in hybrid an ron tin san po hi enge company reng ina India rama chuan in product an ron launch le an ron ti that ang reng hi India mi pui Aizawl lang hi an ron ngai to thin hey ka soi du chu Mumbai kan om lai khanin veng pakhata kan veng omna mi hring ringot omzat po kha Aizawl mi pui angjat ve deuh tho kha kan ni kha tiang ve kha an ni wang khan vairam mi pui tamzok hi an la ron thurbing lo thei lo ta mi zo te hi chu kan mi ta lera kan ngai to na asang filora chuwang chuanin kan lo du ang chi antenan XSR launch ro in ti ringot ang chi te kha Yamaha hian nga tingan launch so ti ringot ang chi te kha afu ber lo ni ha chan chu XSR launch tur kha chuanin mi pui zong India ramin an duang em ti la kha an chut ve phap te kha ngai thin chu tiang bokin an adventure bike te pon yang chumo ma se nia tlem chuan Yamaha chu risi an langam lo ve deuh ang ka tia Aizawl langin company dang ngai to chuan mo chu ta chuanin ka soi sel ve du deuh ron ris deuh pop se product te hi ron nga se an sal tha thawang ma le ti la kha kan soi ve du ni chuan he bike hi tun lai bike chuaka chuanin patling du chi mo pavalai du chi deuh lak kha nia a tha thalai tan po thathawa thalai tan le khan thalai tho chuan nei vak lo tan phe ka chuanin petrol a he lo le zola college kalnan te le enge kho chung ve wa nan le toy te han long ride zeu du nan toy te long ride kha tiang ve la tang khanin i mai ta khop mai ti kha ka soi du ni he bike thata kalan ni renge tuna tak phei chuanin aron thuam changkang to traction control te ron om ve tlatcha traction control te po kha kong nal le enge amba choi deuh pop phiat turang chianga te po khan tangkai do du ni kong kwala te po khan mo ABS te po kha ka tiang te kha ani wangin he bike hi azianek chuan tuna ka khalmek lai hi color chin hi aron oma hybrid thau bi ka hi hybrid a hian color chin hi a pawl le a silver hi oma chuan hemi ai niam shet hi noi khat le singa mana hian color chi sang aron om thunga full color TFT display ron keng lawa oi lai hi den vereng kwal thiam full color TFT display kha ron keng lawa traction control ti vel te poron keng ve lawa kha tiang ve kha ani leilon ro chuanin ke chuni la FI hemi a hybrid jok hi kalang ko ain thau ve mai chuanin ama khonin khumi ametar khuron changkang ma thil chi sang ron choma hei weather ti te en theia GPS te phone nei thun zom khan thil chi sang kha en ve theini call te po heta tang hian lak vek theia hatek no kha om ve emergency light ti te po ni changkang khop mai aman ang hu ngai to chon mo 1.6 a chuanin
chang ka nga petrol hello ngat ngat dealer ten kabulan lo sa petrol kha hello lu tu ka tlan quit kan tum a thei patop kan chho kan tlan quit thei long ti an hello le o mai sino petrol khan tlan quit thei lo top a hello lu tu ka mo chu tiang vel chu ni chu chuan showroom a kan lu tanga kan han en vel nga kan walk around vel nga enge mi pui khan in ngai dan te po comment sama te po khan on soyu la ava moi lo ve moi ka ti lo te khain on te le thina e chu moi lo ti lama chuan in ka soi the lo a ka alai ve la ka oma a moi lo lutuk chu ni lo moi lo ti deu chu ka nei ve thawan bai ka son ma se hei chu khatiang ang zong kha chon ka ril ru ka pulo ve tat FZ hi a chan chu ma na kamhangai bike khan ni ve tata chu wang chuan in kamhangai kalamhangai reng ni lung hi ti leng khami ka FZ hei ngo lok kan se lok LG omna hianin Yamaha kha om thina man deuh khan ama chuan a sota petrol pump bula khan om thina heta a om lai khanin FZ kha ka nei thin wana pia khan om masale bokta tiang vel chu kan ni FZ khan history kha kan nga ni ka action ni chu FZ hi mo an chon lung len thla ka sal to nu po khanin adang pahni ka leilia chuan ka chei tha ka sal lia tiang na kan ti vel ani lung len thlak ve shim shim Thansanga san sa kan lu tanga lonin ol sam takin ti theia singthum le sanga velin lonin alak chho thei ni chuan i bank statement a that via phei chuan singkhat le sang re tapon ila chuak thei i fel la zer ni chu khala kwal lokang hi ni ka khala nuam khop mai color hi ke chu moi ka tia aron electric version de ve tariawa again a chon railo te chon Yamaha te point electric bike te pon na nei turanga thadeu deu chuan hybrid kan ti kha chu hela hianin hi engine kha atang kop kan ti to khamo chuan indicator hela hian an data dei boka ha kha chu ma po hang ka soi to thawa detail deuh thlek ingan soi venge chuan hi amat ga ta hi enga tinga ron da pele kheran chan hi ka shelawa hagar hi anung englo hi ka henom to thaw hian englo phachi lo nge ka shelo mo chuan nung chu preload adjust theya sariga the chu compulsory India bike chok reng a chon sariga tom nge tur hi nge ngai du chon thon le thei ma se varam hun theng kha da chuan in man thei thon chuan ti te kha chuan a tail light lampang hi a tail light hi MT ho tail light kha anon hmang ta dei ni hi MT 15 ho tail light kha mo ana ta phiana se doina contract ni himala ti dan te hi chuan a tenki hi ama ain helai borwell hi anon ti slim ta ma khanin V3 ho ka pum ul sek te khan anon da ma se klemin aron ziata chuan a headlight po hi eng thapa ngai tura ngai la kinyai mi thiam te na anon siamania ate chu lang te veo ma se a thatur zo ka ngai la chuan a kevel te chu manlai FZ chuak nang khan a line anga chuanin kha ani deuh mai ole inge ngai dan he bike hi try te moi tiam ti ta kha comment sama ta khan ilo sei vele shim don ni video dang kan ti lem ha chu thank you pots